Paula tukashaba no mumbasha tagwize buzwebe kandi abiranashomera wera nyanjigal zo mu Rushenyi ayihereyo bonera 19 mu combination ya PEM. Ni mporashemererwa munonga aba maxi izinko zire kubana nyakambi atakukitekateka konka habo buyambo bumufunde kurga umbacica banje banywanu banje abazire banje bo nko kunsapotinga gushashara fees kandi bakanyereka ngo bacina mama ni minji kugira ngo mukore kare nanye nashobora no kugira ngo tunabashwaza yatwara PEM ihakora 19 points mwenu nanye mbire ntara kitekateka konka ndebaza mukama wo kugira ngo amukwasize nawe yabo mwana mukulizi kubaza kora points 10 kubura hemo zikayika 20 mwenu nezo nimbabazi nshemerirwe itenga Welden community mazima twina mashemerwa menje munonga lebango bizasezo makokuye zona zitse both A and O level bona bizireje munonga tsimaranga bwa results abo kubanya kinte cy'imkwese ko muri byona ngo amajitiga kubiha mazima tushabire abana twabashabira abazire bakwatansa nito bashabira abana babo Physics, chemistry, mathematics and ICT for 15 points. Nisima Rahanga amagaraga gaturanaga kundo bwegise hata abana bitu nkaba abizukuru nkaba taro cyembo cyangwa kirkweshumbaho ikibakwasa kutereza okunda Rahanga no kumutina okoresa amani na no kwehayo kandi no kutekatekera ncyakari Mugande bayima yo kushohoze buzo bya sine ya kana aha mu mwaka 2024 bamomba kozere kurunji nibayongera kwesima ahari Kigeze High School muri Kabare abeji babiri bakozero bonero 20 kandi batano bakoro bonero 19 bansasire muhaginge no bwarye kibondo congratulations Nixon turasima stakeholders turasima beji turasima bashumesa bw'imico mirungi no gukora namani turasima abazeire for their support cha fizi Nisima Nzei Foundation abashishiriye fizi kutandika kuruga musinia tumbu paka ubu maziri sinesi abasize kubanda scoringa points 20 kandi ndatekereje inyambire koreza points nabo ingwatanise twe tumwe n'aba classmates bitu especially aba history and divinity ndahurira shemerirwe munonga amatwenge gari yago kunyika tushobora mu cyogu atwire nakorata kurwo mukana nangwa no mu class na kibyona and na hatiya yayihayo 19 hari 20 mu mashomo ga biology chemistry na mathematics St Mary's College Rushoroza na Yoko bakozere kurunji omuri Kabare kurwo science section ubabasingire niba mwetangabo ziza samwe akeyo points 19 akuratigwa tumwine Jonathan na wakiyo points 19 then twinono ndijo batweta natwera Audrey agatunga points 18 mu side ya arts umusigazo wari kweta twijuka Derek niwe yabasingire ayine points 19 ndagezeho ndateka hamani kandi nenda nti bo kujya nti noreba wotine sciences ukasanga yine subject za arts ezabinje bara undermining kandi nazo zikashanga zakugwa niba kubara muko tine magezi somwe nukajo ubu nabwina ka combination kanje akabinje barazoga mbwene najant kari nanye kanka tero ho mutima icamani kahike beno bundi nanye kaje cinabona mu gire ko mimi okorujira hari ineb abeji bo mwaka 2024 bakozere kurunji wagerageransa nabo mwaka 2024 Gashaka Rose yasibya mukama Susan Charles Sima na Job na Manya